Ki Samla ki Badai Bantho ya ki exam Neet St. Mary's Mazzarello Girls High Secondary School Jowai harangkat ki kemi ki kpa lem kino ya lam seng bahalang bagenthop ya ki JSU KSU hakan riu terik ujemang arjar arpusaw kilalit mi St. Mary's Mazzarello Girls High Secondary School ban ya kren halor ka jingkenno bapin kulmar ki Nongpyniaid exam ya ki khna ki Iakhun ya ki exam hakan ya ki center Laban kedau hang ni ba kesan terik jemang arjar arpusaw ki Samla batho egni ki exam ki lepun pau ke jing bam sngo hun bat ke jing du mensim ban la ban le bahai ki exam da ka ba kenno ba ker kompenya egni ki examen kamlong ka babet ka berhenti kentup na du ka pors dang tho exam ki paper jing keliru shipang ki ai da ka wei shipang pat ki ai da ka wei Halor kani nakaliang ki kmi ki kparang kat ki Samla batho ik examen Neet kila shim ya karai da ka batho ka wei ka shithi ujor shaka NTA ban pensngawi ki jing jongki ba la da long ka bala ban ai la tho biang ye ki exam bat kumju nakaliang ka JSU ru ka kular ban bot din ye ki mat sha NTA ling ba ka mil bat ban pentip ru show menteri rang ba ka Khuborjylla kumju show menteri ka tanat puliputhi ka Khuborjylla Kajing ujar ki kila ong ba ketika singi kila yo artli ki question paper. Kawai question paper ketika MNOP, kawai pada QRST. Balong jurian ketika QRST. Henry pada don pada ki kelas ki bala yo ye kini ki MNOP. Henry pada kalong ke ki ba kendit ki khna ro onda kila yo question paper kila attempt kila tho. Henry hadis tekan ta pada kila one eye biang ye tagi genuine booklet. Jadi kini kan keba don kata ke discrepancy neliang ke institution keba conduct ini exams neliang ki Khuborkhasi kalau don kata ke bam shal ini ke berhenti keba conduct ini exams tinggi anda ngila yo punya trend di kena isnyo ba kalau ke ke jing sosi kalau ke ke snow dia neliang jongi banyui kun Samla jongi ki bala kre exams dagi snem pada tang na kadau jong gajing bakla jong kini Nongpyniaid kelong ke penduduk ke pen dum sim yaki Samla jongi ban le ini exams ni bagi soto ke ni exam ke ko ni exams ke ba don kamtam ni kelong ke ko nam ta ga Gentle Hills jongi ke balayo ini center kani ga NEET exams ke pen kre Samla ban le ini ki medical exams tingi ni nimbu ek jidawan sarkar ba lada kamla ban penbet ini kam jadi benle reconduct ini exams kenang ba ki Samla jongi nak pulih jongi kinom do ya kini galat benle ya kini NEET exams hadin wada dep thok gi exam yang ki te mi kenram yo onggi wa ki invigilator depan gi ki admit card ki yang ki henry em ke confusionan haperti kita contradict no wa em ki invigilator onggi memkap kalau kamu terhadap kena istanya mir irang yang hari ini, kau kita kenal, samit kata tak kau pen confuse ki ini kena skor buat ini lah kamu juga bagi pagi wan ini. Teni setiap kan aja dia poin ini. Ini poin ini kat uje. Teman ada poin ki kaman ini. Poin ini mod jelang ni kamu bagi pagi kena skor kamu juga. Kemudian bagi pagi siap sepok, siap principal, baju Khuborjylla ngaji waki. Egi ka joint statement seperti yang ka students union wa bagi pa unity wa ka sarkar chim khya gi ni knang wa haki wi ki por hoi dung man ka kam ni but yo pendap ya gini ki loophole swaro ki ba ojia kam ni. First of all, I came to inside the exam hall. After the bell ring, he given the question paper. First one with the red one OMR sheet. After 20 minutes, he even after that he given that blue OMR sheet exam paper. That he told again after 20 minutes he told that return back that one question paper so that you have to attempt only one question. Then I told that actually my mode of question paper that is Hindi, but he given me in English paper. Means nearly 50 minutes he wasted our time. Even the teachers who come as invigilator, that was also inexperienced. He don't know how to take an exam, how to take an attendance. Even every student have make mistaken there. Even in attendance also.
chính quan trọng gì thì làm cái về cái bang là em cái connectivity yang nga của one to exam này đây đâu mana pun cái dùng khả năng của hair nông cái question là quy cái room dan này đi đâu in này dia pun baik para cái về cái pau cái khả score di one ini kamu festival stage kat UJ one ini dia penbaik dia kelam begini star mana pun itu mana keli ki bosnya pelai pi kini ke sentar ini mana keli ki jing keli gotok na tai tilam tip we jubab hadir nanti dia penbaik ni han payah poi thao cho nó chỉ kelam dia penbaik ni kamu be pa dai lati hago tho ia ka wing city tho city dan tu we ye de ประคัดลังกันนี่ว่าจริงๆยังมีคนอยู่นี่ประคัดไปชิสน้ำคนรถเป็นแซบในบรรดาคนเคร่งคอดกีขนาดเลยในมันป่วยนี่วันมันเอาอยู่อยู่ที่อาร์ตลีที่ประชาชนก็วิ่งรวมอยู่อาร์ตลีก็วิ่งอยู่ก็วิ่งอันนี้คือวัวบุญนี่คือว่ากัดคำกันที่แชมป์นี่ที่ประชาชนอยู่ที่กุ้งโตmana pai ilagan net mana pai ilagan sarki kini ki kenjaan institut boda sol ke ilagan sarki de chami wa bun na perdi yang kamu kon yang ngalai bu tho de ketika question ko man ka sampil ne man kamu de mok tes na dan itu tahu man i wan ini au lai chem no ko pakat lang ni ki ching yang kon yo de de kwa wang perdi yangแต่ก็จริงเถาะก็บ่ได้บังเคราะห์พี่นี่ให้address address is in Neet sekarang institut yang bernit address is itu dat yolpi wa membaca jingkrekam dari dong ini ke sentar wa ile ya rapi wa hai ini siti saya aja semenพี่ว่าฉันไม่ให้นี่ว่าตอบว่ามันเพียงini rukam penlai kita hai ni kena dok ke question paper hadok kita timing kita thoi le kita timing kita thoi hai sab thoi to rj tangkat ho yo tho chi rj ashten khasan gam to yo tho extra time lam mda ki ma te we ka question paper to ko vidan hi ka series so mi ka pqrst te we le mi artli question paper I ka question paper yo I mnop te ka whole india yo ka pqrst nang o ka qrst te ki ka te yo ki tangwa I we le mi gam ka te ka artli ki ne pha ki no hi kai le da ong I ki ong I kwa yu tho da ka ni ka series yang ke QRST mah tangwam em ngai ki ongi pher tho da tu rong so la hoi ne bhak em rong stem rong so te I kwa tho em ki khana ki kwa tho rong stem tangwam e ri ki sa te em hro ki khana ki wa de dap tho yu tu rong stem tangwa tangwa kini en ki ka paper ki pen tho ki de rong so te chim sna phi nei te le chim por ki nang te extra time em e ki te em hro ki khana ki wum em ha ka tu ka mana em signature mana dep you sign de em kam you tho ki ka timing te ka timing lab em de em ki khana ki em tho ta em biang instruction gi le hai ni nei pha ka em ha ka admit card le nei pha em wo hab sign ni te kam tu ka across photograph ka te lam em ong ki lam em ki wa ong ki te ki khana ki dang tho thme ti ki te ki khana ki lam em ki khana ki wa tho rem de tai ki te ki khana thme te kim tip ki pli khana thme nang te kwa you le something da ni ki sarkar yang inong kat kam hai wachem chu asemen sedang I exam the distribute ki paper distribute cha ki first paper correct paper ngan nan I students hai tu I dadap fill ki paper nga dadap fill la nga dadap wo fill dat sedang au mark ki answer hai tu hadin 15 minutes kam tu 1a and ki saku ki paper as a student em hoki I mau ke liwai le 1a 1p saku ki paper hawa I das sedang tho dengan ni paper we say we let em instruct kita you new student like nga to drop nom tip ba kam tu le ta em ki we khana kim tip ki dang hab duk ya de I ma ki gam tu le te we man wan e ki sagu we le man ong ki kaman ga ni dang sta ong ki hab pendap pen at te man bo jingkeli ga I ma dok kaman pendap pen at hawa I por le le kan ta how minute te le after you thoi ga tak answer em kam por is extra time ma nalo nai te whiskey time mi kam 30 to 40 minutes one gi chbat auri gi dei tu ban man professional te jing ske to man professional to man smooth everything le igi student le I once let us dang tho mem quite distraction one yang pi say sin ong yang pi all you have to change the paper change so we want the paper I le kwa I wora
whole year prepare why nong thought they mon young they were east now you could need answer were correct. Forget about the result ma you could take the result thought belai don you tip kat kami prepare young we put we kena. The in the way you could help young thought this is not right. Need to chim seriously thought need to decide your career young ite. Wara em give the source name list name prepare need ki. Em kwa ki kam ni te man. Leda 1 year waste is nem pi dau kui ne jo bete. Leda kita go dang sedang thok le. This is the first experience. Leda kam new experience first ki em siang hem hope de ki nang thok ar sin le sin. Dengar le jo hi. Leda kam ni dang kam new ja first attempt ma dau lose hope about thok yang sai sin. Te mut ye igi would drop le wow would em expect ikan ni whole year struggling stressy 1 week of stress dang mud ito your relief nama dadap ke exam 1 biang saya stress kam ni mud em satisfied te were e de le e dan lo nei te le ikan mi to ye gi le sin le kam press ma tham ye be ki press like all in one like one gi sin press no hai thau ar sin hai thau ko wo le ar sin one gichi sen press ko we don hinga sheet one biang gi say sen yo press ko we ga sheet they way pen klor mar ga ma you can gam tu way were the pen we cha gi time yong ni our tip ka bel the to pen submit paper to ila dan gi at least 20 minutes 10 minutes how ki for yong ki tem to yong gi students once the paper was distributed the lay kam ram yong we fill the paper the lay the solve you right ki one pan auri one pen klor mari the ila like deserve you jog out the extra timing mem to wo one gita man hab e wadi submit di na lo nai te le ka admit card yong i kali ma kam nga le do jo tho kali on mam like is it to scared wo so ga changa ka admit card four sigi like third like 3 times kam te em so sen san sen four sigi wo chim gi ma ga admit card yo sugi ile jet wo chim gi le da mem kam gi ka le tang wo gi ga answer script the suk mesin liwan mana po hagi lembien gi chim mana po yung yo akalo na ni gilok yang ama gi em ka mu submit ka te ga admit ka nga do phone na gilok ga gi tho cha assam gi tho Shillong kaman whole process yang pi man ni tho exam pi em mo distribute ki atli ki paper em mo ka admit ka mem chim gi yang ki smooth ha em jing auri mem jing lor mar mem jing huri hura manila ha I mo jagam ni mut ila em kita gi jingklur mar mut ntip ine wo bakla gi neki mo wem ben yu piang mem iwani hani mem kwa yu auri mem kwa yu yemai iwani de akor mo klami ki por light submit admit card nin mit le de akor re buram ong mo ne bha woro gi center chim gi ka admit card wai le yim chim gi de ong gi em wo ong ngam em yo em hete por em wo ong kita gi bru ong gi tu gi admit card pi le chim gi le okle chana gi that is not right mem toy wa to wang gam te I gam gi khana thang bai man sin man ong yu khle chana I le whole year prepare yo khle chana pi ki mo gi for me la da panda for me le we pay for that for the lut whole year open waste na lot ga te paisa pa lang waste wang gi khle chana it hurts nong students hurt but ki parents kam tam gi with the hope your life to exam gi kon yo center pen Jowai with jan let you out yo mi ni yung la rap slam yo chong cha day with jai relax manajian kam ni ki le gi plim suk le gi kam mom suk ki kon thia gi be gi palam suk le gi thia ita sa mut I jingdua kam ki students to check gi like bakla yung ka skurma bakla clarity gi Iwani was scared Iwani won't talk ma. Well the thought it would yell at your rewrite biang exam.